geldik. Sımıldır. Şöyle gelmesin değil mi? Saçından maçına şonuz. Hayır, men bizdeki alıp çıkayım. Konakka gelip kaldık. Samaştıkında uygut bolsun. Ayşe son uyken maylı sütü, berekeli uylardan bolsun. Çoluştu olsun. Sen belki. Halay, haline hoş gelipsiňer. Rahmat. Berekelerdi jaş ötkörgüle. Rahmat. Ayıp ilk günü kelip oturasıňar. Rahmat silerge. Bir tuğanlarıňar menen haşineleri yüzümen aman bolgula. Yaşlyklarda joluguşaly daim. Har daim silerge eşigimiz açyk. Daim silerdi jakşı manayda tosup alganlar. Men dayarmyn Talaybek. Rahmat aytgansız kelsin. Sizlerdi aябай жакшы көрөбүз. Мынакей келип эле бүгүн кеч бошуп калдык ошондо да. Только тойлор болsun, Кудай халаса. Барышбектерди үйлөйлүк, татыштарды тумушка берелик, Айсууну. Келиңиздер. Айттап мынакей коноктор келип атат. Тумара да айттап келди. Тумара, кош келдиң. Айтыңыздар Айтыңыздар Тумара кыздам, биз дагы мурабей алып атабыз. Ооба. Тойдорго Мунара экөөбүз учкашып барабыз. Пробка проблема жок. Ошондой. Bana o şişe küçtü kızı. Şunu da bizdesmeyin he. Мара ийгилик Мурабейге кайрылыңыздар. Батише сонун эң арзан Мурабей Тумарада. Айтыңыздар менен, айтыңыздар мына айттап келишсин экен. Ayt geldik. Ayt marek bolsun. Manacı, taksır, Munara. Barışka geldi. Başılıkta da bir gol olar da şimdi aytlar. Таш көмүр Кызылжардын колундарында. Yollarına keçe atayı. Maylı saydan, maylı su. Maylı sudan. Алыңыздар, аш болсун. Айтыңыздар менен. Достор, Башкортостандан келген кымыз ичип көрдүңүздөр. Бул бал кымыз кыздар, балдар сонун экен. Бүгүн биз Ош шаарында жаңы ачылган сонун бал ширин кымызда коноктобуз, айттабыз. Өтө сонун экен, кыздар мага аябай жакты. Чындыгында мен биринчи жолу ичишим. Аябай сонун экен. Ошто арканын астында бал кымызга Таберик ресторанынын алдында. Таберик ресторанынын астында. Касымбек рахмат бүгүн мына айт күн ha. Касым досум ачты мына үй бүлөсү менен. Айттап келдик. Тумара, биз менен Тумара Мурабей. Ысык шашылт да тап келет. Ооба, сонун. Давай жеңа. Келиңиздер. Ысык шашылт. Аябай сонун экен. Айтыңыздар менен. Болсо, кана. Алыңыздар.